Runmawi TV clear to te chi bai vek ule B.Vanlalchhanchhuahi kani a Chanchinthar lo ngai thlang u amasa in chanchin langsar zualte Sairang rail station chunga parking fi khondana thil fel tok lo omnia langchung changa Chief Minister Pulal du oman hma lo la tura ati angin OSD to Chief Minister Pu Jonathan Remremi ta chuan railways thunei tu ten hena thil omdana thlena anni lamin le kha hi changwatin dan kala parking fi khon tu chunga action an la ngala parking rate diktak an ron shia tirbo Transport Minister Pu Vanlalmawii road safety lama chanlak atul thu soin idara changa alandanin Mizorama kumliam ta sanghi somni panga khan Hlutea chet swalna foi somsari pathuma thlenga mi somnga paruk thi in mi somli panga inhliaman tuar ti asoi Congress try to Rahul Gandhi chuan Noida akum somni pasari mi software engineer thina chu alung chhia thak thu asoya resources emo technology in dailona ain systemic negligence le accountability tlak chamna entirna ani thuwa soi US President Donald Trump pan mani in rail bolna Danish ramthunun tura avau khana wangin Denmark chuan Greenland ta sipai dang ada belle tuna chanchin kim changzokin Sairang rail station chunga parking fi khondana thil fel tok lo omnia langchung changa Chief Minister Pulal du oman hma lo la tura ati angin OSD to Chief Minister Pu Jonathan Remremi ta chuan railways thunei tu ten hena thil omdana thlena anni lamin le kha hi changwatin dan kala parking fi khon tu chunga action an la ngala parking rate diktak an ron shia tirbo Nimin Khan Pu Jyoti Barman Divisional Commercial Manager in charge LMG chuan OSD to Chief Minister hile kha ron thonin parking fee chu an bituk aya sanga contractor in alolak ngei thu le dana bo chhiat wanga dananga action an lak thu aron chila danina bituk zat notified parking tariff pela parking fee la to lo tura sha tirani thu le abo chele ani chuan contract ti top thlenga malak ani tur thu an sha tir thu an ron shil railway lamin parking fee bituk rate an nei dan aron shil boka an parking rate chu anhmaya mi ang hi ani park achanga dakar ni thlengin cycle tan cheng thum scooter le bike tan chenga car tan cheng som dakar ni achanga dakar ruk thlengin cycle tan chenga scooter le bike tan cheng som car tan cheng som ni dakar ruk achanga dakar som pani thlengin cycle tan cheng som scooter le bike tan cheng som ni car tan cheng som thum dakar som pani achanga dakar som ni pali thlengin cycle tan cheng som panga scooter le bike tan cheng som thum car tan cheng som li dakar som ni pali ayatamemo daily basis cycle tan cheng som pariat scooter le bike tan cheng som thum car tan cheng som li thabi charge cycle tan cheng zathum scooter le bike tan cheng zaruk car tan cheng zariat helmet da mandakar som ni pali chungin cheng som hei hi railway thunei tu te parking fee khondan tur rate an bituk chu ani Voin Khan Chief Minister Pulal du oma kai shwain chapchar kut sangni somni paruk organizing committee chu Chief Minister Conference Hall an chukhoma kum sangni somni paruk chapchar kut program kim chang an duang fela kar khat chung lom tura ruwa man ani March ni kwa sangni somni paruk thochan nia kut poalatlan kut ran neya kut lom na bulchan turani a ni soma handloom textile and handicraft food processing and food court honani anga hemini vekhian Aitea club lo na flower show honchan ani ang ni som pakhata painting photo exhibition le chapchar kut film show vanapa hall le lian chiari ru na honani anga ni som pakhat le ni som pani vekhian living museum falcon zo khwa a nei ani ang alom na pui berhi march ni som pathum zir top nia lamwala jingdar som le achan be achanga nei turani a dakar ruk chunga o ang Pulal du oma Chief Minister chukut pa ani anga pusila soivunga Art and Culture Minister chukut thlengtu ani ang bolho nuchia lo kut garbage free kut kalpui tumani kumsang ni somni paruk chapchar kut thupuetan hian zo nun zemoi in remna ti chu committee masalama lo than fel to ani a kumina chang hian Chief Minister choimoina no pui semani to dona no pui dong tla ka ngai rotna sang lut jing achangin achum khatna a dong tur te chu voina committee hian an thang ani Chief Minister no pui hian poisa fai cheng nuai khat citation le memento ti akingang Transport Minister Pu Vanlalmawii road safety lama chanla ka chul thu soin idara changa alandanin Mizorama kumliam ta sangni somni panga khan Hlutea chet swalna voisom sari pathum athlenga mi somnga paruk thi in mi somli panga inhliaman tuar ti asoi
Mizoram State Road Safety Council should khom voina neya he thu hi Transport Minister chuan a soya India rama lirthei che chwalna apun chhozel thu soin lirthei che chwalna thlengzinga za somsari te chu lirthei khalchak wanga ni thu a soya Ministry of Road Transport and Highways in Tarlan danin India rama kumsang ni somni pali khan lirthei che chwalna voi nuai li sing riat sangsari le zasari panga thlenga mi nuai khat sing sari sang sari le za som sari pasari thi in mi nuai li sing sari sang khat zali somnga panga in hliaman tuar bok ti Transport Minister chuan a soi Vanlalhana chuan lirthei che chuan na in nuna tam taka swat pia lama India ram sum din mun po anghong chin thu a soya Ministry of Road Transport and Highways le Niti Ayog chu danin kumtin India GDP za pani point panga achanga za pathum chu lirthei che chwana awanga sen sawa akal ral thin ti asoibok Transport Minister Hauhnar Mizoram State Road Safety Council hian thathar February Road Safety Month man anrela February ni sanghi somni paruka ahon na hun man turni in district ina police department ne na changhovin MV Act Mila Special Enforcement Drive ne ani anga hengba ka hian ra man na sang committee chuan asiam bokdon ani Christ University Boatsai Libernam 2026 International Conference on Northeast India at the Crossroad Inclusion, Culture and a Sustainable Future Bengaluru ani make to help Minister Pilarin Puichuan Khwalian ni inaman puya he huna hian India ram chung le khovel mun sang atanga University Professor Chanchinthar takle mithiam Ralte antel ani Minister chuan chalai te hna Northeast to landlocked tia soito lova landlink tia soito turina cha Agartala to Akhora rail kongte Kaladan multimodal transit le Asian highway ti awangin kong engkima kalpo na achato hle ani atia digital democracy le in rail bolna technology chungchang soin 4G le 5G chanchhozel nazara Mizoram Kilkhor Bera Cheng Zirlai tele Bengaluru omten thiam na le shat na in ang andong theito a hi inclusive governance diktak chu ani ati ani mason na le shisel na chu damdo in tamlam ringot nilovin mani rama oma ezon na ngel nget nei the na hi ani ati a aizola changa London thlenga thil thon chhuak the chalai entrepreneur te hi mason na diktak chu ani atibok tukin jing dar thum le achan vevel khan saitwal police special duty 10 ri hlo methamphetamine ni shat kg somni pakhat point pasari pani pakwa an mana anri hlo mani international market rate chutin cheng maktadwai ni vaibel chisom riat pani singli sangsari zasari mania shat ani heri hlo hi Assam State Motor Manipura changaron suk AS01 TC 5997 achanga man ani a apurtu te hisil char lammi anni anthuruk na hi enmaya shat har takani a kan police te anfak omchin hle ani YMA Saitwa sub headquarters try to te witness an changbok voin chundar som panhi vel khan kulikon ngai zela pulal fak oma inchu anhwai lama tangina kanga akan channa lama bungro om ang te chu man ni lo ma se chunglam kong pui an lam chu akang chepoi man lo thung kulikon khotlang shwai tu te hne na changa Runmawi news thudon danin he in kang hi ai nei tu te chen na anilova kong an chu lir theida na ata na man ni in anhwai lam chu namdang na thokin an lwa thung kang me hi anhwai lama changa chuak ni in kang me chwa chan hi shat alani lova he kang me chuak awang hian thil le hliam anom lova abul naya intepo aman kai ma in kang chel pol ten an chel mit man ani voin khan DC conference hall mamita district agricultural marketing committee Mami District chu Pukel Tlom lova Chairman DAMC Mami District le District Board Sap ni Bokai Shwai na inan chukhom District Board Sap chuan kumsang ni somni paruka DAMC chutkhom voi khatna an nei thei chulom umati thu soya ni kumlama sarkar flagship program poimo tak kalpui to chutun kuma chunzoma ni le dona thathar nen thokchhuak turin member te chu acha Pukel Tlom lova chuan ni kumlama kanti swala changin injira chula training kan nei to te chu thataka manga supervisor ten chanla amumal taka ma la turina nge na ni vo in chut khom na a hian SCC supervisor te achangin report ngai thla ka ni a an malak na le an har sat na to te soini in kan kal le zel dan tu rel ani bok mami district ta hian SCC pasari ropui chip kan mun reiek darlung west phaileng tuidam le mami te an omani committee chuan SCC and PCC training hunatan January ni somni pani sangni somni paruk anruat bok Sarkar lai pui Ministry of Information and Broadcasting Noya Press Information Bureau
aizol chuan voin khan ser chi press lapa chanchin bumi te le khotlang shrai tu te pualin Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Act 2025 le PM Vishwakarma Scheme Jahau na abuat sai Sarkar lai pui Ministry of Information and Broadcasting Hlutea Press Information Bureau PIB aizol chuan voin khan ser chi press lapa chanchin bumi te le khotlang shrai tu te pualin Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Act 2025 le PM Vishwakarma Scheme Jahau na abuat sai Voin hun man hi ser chief district additional DC pulal rinzwala chuan khwalian ni in man puya PIB chu hun rei tak chung sarkar lai pui malak na poimo sang sang shat na poimo tak ani chi na ti a vartalap kaltlangin central scheme chumi puiten an sha thei pha abe se ti soin malak na sang sang chumi puiten an hnok pui ngei theina na zirtir an ni theinan apong dar tu ten sha ta poimo ati a district khopui mai ni lo mun kil khor thleng phak ani theinan thei top chwa chu la ti a Sarkar mai ni lo tom ngai po sang sang ten chan lak te langai ti soin chandwala poimo ti asoibog media workshop vartalap a hian Mizoram Journalist Association aizole serchi pachangin baka serchi buwai mele MHP ho tu te antela mithiam ten hena changa sarkar lai pui scheme soiho ani baka zona le chana hun man ani Nimin Khan two-wheeler ruk kai hnoya two-wheeler ruk mangni yapu Assam mi pali Karimganj le Patharkandi Assam mi te chu police ten an mana miman te thu zo fianakal zela lirthei dang an ruk to te po sha chwani in an lirthei ruk te hi Assam lama an shal chin ti an soi heng mi te hi Zakaria Ahmed kumsom pakwasan of Abdul Salam Karimganj tu na leitana cheng nia in soite Nur Ahmed kumsom pakwasan of Anwar Hussain Patharkandi tu na durtlanga cheng nia in soite Babul Hussain kumsom pakwasan of Moin Udin Patharkandi tuna leitana khosania in soile Junil Hussain kumsom pakwasan of Aftan Hussain Karimganj tuna leitan ramthara chengnia in soite anni zuang tuya an two-wheeler ruk manani hian two-wheeler dang pahni Yamaha R15V4 BR number MZ01W7907 le scooty Yamaha Ray ZR BR MZ01AD0258 te ruk ngei nia rin hel te chu an hmua anei tu te achangin heng two-wheeler pahni te po hi ni som pariat thakhat sang ni som ni paruk zana ruk bo an ni ti sha chwa ani a anei tu ten FIR an submit achangin case pahni zialu ani bok amasa in ni som pariat thakhat sang ni som ni paruk khan bongkon police station a report an lo peto bok ani Thuzo fianakal zela November sangni somni pangale January sangni somni paruka two-wheeler ruk case pathuma anin nam hnoina sha chwa ani ta zela pani chu Yamaha R15V3 Yamaha R15M le Yamaha R15V4 ruk bo case ani hengmi tenan soidanin two-wheeler ruk bo pathum te chu silchar asama an shal ani police te chuan hengmi pali te hi police custody ya darkar somsari pani chung an remand ta lirthei ruk bo chungchanga anin ham hnoina chui zel ani voin khachini lo clear hawang u State Meteorological Center Directorate of Science and Technology in Mizoram State Meteorological Center aizola changa meteorological data chinchia danin voin hian rotla a omlova temperature alumlai berin Celsius degree sompanga point bialani a avo lai berin degree Celsius somni pathum point bialani humidity chu aniam lai berin 48.0% ani a asan lai berin 60.0% ani naktuka Mizoram puma khwa achadrin ani Mizoram pon lam chanchi ni lo ngai thak chhun zomang u Congress try to Rahul Gandhi chuan Noida akum somni pasari mi software engineer thina chu alung chia thak thua soya resources emo technology in dailona ain systemic negligence le accountability tlak chamna entirna ani thua soi in Rinizing Khan Yufraj Mehta chuan sector 150 Noida avurna satakara car control a hlonia soyani awangin anuna achana lirthei hi drain barrier atangin atla a commercial complex lo omtur basement atana lai mek munthuk tak tuitlinga atla thla ani social media platform Exa achan le na a Gandhi chuan India khopuite chu atlak chhiat lai ani a infrastructure himlo le official tingai saklo na chu thi na thlen tu ani thua soi kongpui kangmei borak bolho le eruk na angchil ho omte atar langa ngai saklo na chu thi na thlen tu alo ni ta ani atibok
khopui chunga chiat na thleng hi sum le pa emo chinfelna emo a om lo wang ni lovin accountability a om lo wang ani ti a soiboka Gandhi hian video a share mitngei a hmutu pakhat chuan rang taka inrol an om chuan meta hi chanchhuah ani mai thei thu a soibok video a hian van duaina tok pa thu chhuah tela apa hian a hmuna hian mi engemaw zat an oma ma se chanpui ai chuan video record an thangjok ni in a soi he thil thlennu hian Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath chuan Special Investigation Team te chu he thil hi chui chiang turina sha tira member pathum omna panel hi ninga chunga an thil hmu chhuate thelu turin sha tiran ni meta hi Tata Eureka Park Society a cheng ani a Gurugrama farm pakhata a thoka che chwalna a thlen lai hian a holam ani arwang hi police fire services SDRF le NDRF team te telna nasa taka be puithak ani hnuah lak chhuah ani a postmortem report a landan chuan meta hi asphyxia wangin a thi a hei wang hian cardiac arrest ani Mumbai Panvel Station a travelling ticket examiner TTE chuan mi Paul Volta national record nei tu Def Mina chu tibuain L.Chhakchhuak turin angen hemi video hi internet a adar na sa hle a Mina hian Indian Railways official kuta changa ti dudana ahma chhon thua soi video a alandan chuan Mumbai Panvel Station a travelling ticket examiner TTE chuan mi Paul Volta national record nei tu Def Mina chu tibuain L.Chhakchhuak turin angen hemi video hi internet a adar na sa hle a Mina hian Indian Railways official kuta changa ti dudana ahma chhon thua soi achian Paul Volter le top athlete Kuldeep Yadav po TTE in tibuain infiami pahnih hnena hian rail chunga an Paul phal ani lo thuan shil India Today report chuan Mina le Yadav te hi Panvel station a darkar nga don lai an tanga railway thunei tu ten hena heng Paul te hi anin fiamna atana hmanro poimo tak ani thu shil fia an tumni in a tarlang an panhi hian All India Inter University Championship an in el hnuwa an beisa an kirle ani Def Mina hi Madhya Pradesh achanga lo piang ni in Indian pole vaulter ni a nikum April thakhan National Federation Senior Athletics Championship a 5.35 meter effort mangin national record a khum ani Spain khothang lama rel che swala mi somli velin na an chana wangin Spain chuan ni thum chung lungai na an hmang mek ni in Prime Minister Pedro Sanchez chuan puang Pathiani January ni som pariat lai khan Cordoba bula Adamas khopui bula che swalna thlenga hian mi somli an thi a passenger za somni chuangin hliam an tuara thunei tu te chuan thiza thi an lapung zel theiti an vau khana wangin chanchhuah na thok tu te chuan rail chhela hi an dap chhun zom zel ani rail operator Adifa Soidanin tual chung hun anga zandar sari le minute somli panga vel khan accident hi athlenga Malaga achanga Madrid pan tu rail chuan rail kong dik taka atlana changa darkar khatvel zetaliam hnuwa thleng ani Madrid achanga Huelva pan tu rail lo thleng chu an ron su a asira kar engemaw zat chu abula embankment ta anor liam ani Transport Minister Oscar Puente chuan thi tamjok chu khothlang lampan rail a carriage mashwai tu an thu thua soi King Felipe VI le Queen Letizia te chuan an tor pui thuan soya Red Cross chuan thuthang hak tu chungkwa te pui turin psychological support team da a he thil rap thak takhi kum som chuang chunga Spain rama rail accident rap thak berani a kum sang ni som pathuma Galicia a rail chiatna thlengami som ria thina thlengkha asha chhuati rani Spain hi khovel high speed rail network lian ber pani na ani a kilometer sangli chuang zeta thui ani US President Donald Trump almani in rail bolna Danish ramthunun tura awawa wangin Denmark chuan Greenland ta sipaidang ada belle Vaw ani hnu hian Royal Danish Army hotupa Peter Boysen le sipai tam tak chu tho chani tlai khan Greenland simlama kangai lushua ka an tlathani in public broadcaster DR le Danish media dangte chuan report antarlang Danish public broadcaster TV panhi chuan Danish sipai somnga paria chu Arctic ram chunga an thleng ti anem heta ama sipai som rukvel chu ama a multinational military exercise kalpui mek Operation Arctic Endurance tia shiat at tir anni to thua soi Denmark's Ministry of Defence le Danish Armed Forces te chuan an sipai tir chungchanga hian engma an soi mai lo ani hethil hi President Trump an Washington ven himna atana apoimo thua soya mineral tamna Arctic ram thunun theina tura sipai chakna man ani lo hnu da kar tlem te a ti ani tholeni khan NBC News ina komna Trump chuan he thlar kar hi tharum mangalak angai twa do nem ti zona changin no comment ti ina chang athu so hi kar top lama Norway Prime Minister Jonas Gahr Støre hne na text message a thon nuwa athu so yani a
Trump chuan kumin Nobel Peace Prize adon lo hnuwa remna chau ngai to tura ti ani to lo thua soibok Denmark chuan Greenland ta US sipai omna zau zo ngai to adu thu soin ma se chu ti chung po chuan churam chu shal tur ani lo ti avong renga tharum mangalak tumna engpo chu na to chuan atakin ati top don ti avaw khan bok Trump an Greenland hi US thunun na hnuaya om tur ani thu soi a soinon fo hian US le Europe in kara in lei china chu kum som tam tak chunga a hniam ber thlengin a thlena hei hian Transatlantic Security Alliance achia thei chung changa ngai tuana atipunga US le Denmark pahnih hi a member somthum pahnih zinga tel ani khati zong kha Chanchinthar kan ngai thlak thei te chu ani e